voin hi September ni somni pahni ania role thli aron thoka kotlaya bolhlote achembo duaka tuihokin korbalte athua fai duak thina mase khrileng le China in Asia ram mun khrangkhranga anek buaina ero anhol bo velemlo Znews chuan zanin thimhlin Daruk Khan in biak pona channel zongjong hongvek turin China le India chuan anpom veve aniti antar langa hei hi hunrei tak chung India le China inkara ramria buaina annei nuwa in nu dona le in remna aom thainan kong pakhat ani anbeisei awang ni in antar lang ani nimin September ni somni pakhat khan China le India hian Corps Commander levela in biak na hi annei aniti kantar lang towa kha in biak na khan ram pahni te hian ramria hunrei takmai anin eptona le buaina annei te chinfel andu vevea chumiatan chuan India le China lam in biak bona zongjong honni se tin anpom vevea Chinese Foreign Ministry chuan in biak na omjanei tak annei tak awangin lom thu soina statement ati chuaka India le China army te inepna titop turin kong tam taka malak ani don ta disengagement atana omjanei taka in biakna aom voi khatna ani tin Chinese Foreign Ministry hian statement anti chua hian antar lang bok ani voin September ni somni pani hian in biakna la zo fel lote zo fel turin in biakna neile ania mase chanchin buat selai janin thimlimdar serile minute somthum thleng khachuan voin lama anin biakna result hi hriat man alani lawani China thu puana Global Times lama chuan China le India Corps Commander levela in biak na hi avoi rukna ani toa rampani China le India chuan border boina an thirna te an thlak thleng vevea mase heng in biak na te hi official pom ani main tuna border thil thlen mek dante voin khan an soi hole mek ani tin antarlang meeting hi nimin lama khan Chommalam dar som atangatanin zan dar som pakhat thleng khan meeting an naya voin meeting po hi anreile hle turangai ania thuin muton lona thren khat omma se nimina in biakna hian chuan ama zonga in China lampo an thirna adanga India lamatangin External Affairs Ministry atangin Joint Secretary in atroyoma ani baka hian Lieutenant General Harinder Singh le amang chia mi hoisen le lotlin ngai tumthin Lieutenant General PGK Menon te antela chusula LSia China side lama in biakna hi annaya voina in biakna hi LSia India side lam chusul opposite modo a annai vethung ani India le China lam Corps Commander levela anin biakna tur chungchanga hian Karkalta September ni sompakwa zirtop ni khan India lama chuan high level meeting an nei towa he in biakna India in apom thai chin turte roman felsa vek ania he meeting a hian National Security Advisor Ajit Doval le Chief of Defence Staff General Bipin Rawat baka Indian Army Chief General Naravane te anthu khomani anni ruam hanale thuchuaki Corps Commander levela in biakna hian Anthuken ani nin Znews hian antar lang bok ani voin lama in biakna annei le hian azir chuan beisei lo takin China le India hian in nu dona an kalpui mai thainin tarlan ania mase voina anin biakna hian tundin muna thil thlendan an soi ho dona hei hi thilti boitu ani thomai thaibok Indian Army ten Ladakh regiona munsang point poimo paruklaya omhun an khuat chungchang hi an soi ngain arin oma China in anram chin nia an ngai ania inremna lom to ti chevek thai tur thil aom mai thainin da queen chuan antar langa mase voina anin biak thu hi hriat ani ma chuan rin thu mai aniria naktuk lama chuan thu chiang kan hriat thai to nge a beisei om ani hetianga LSia beisei om taka in biakna India le China lamin annei mek lai hian voin tlai lam darli vel khan the print chuan doklam ma buaina athlena tang khan
China military position mun enge mozata anti pungti India in report andong aniti thu anron tarlang bethung airbase po pani item lo an siam bela heng te hi India lam hian an la hriat ngai lo ania LSC bul hnai loka ral beichi helicopter ho trum mun le an thlo chua thaina mun tur te po an siam bel aniti an tarlanga heng te hi India malam hunatan athalo le theidon ni in an tarlanga disengagement hi kalpui ani point China hian ronlu le thut atumani chuan heng mun te hi ron mang tangka in tuna India in aop tlang chungjol ho zongjong hi attack helicopter nena veng chungin anron luangal rup thai mai thai antibok China hian antumber chu malam huna military ti punwaka ram in chuna lian thamjok khentir antum ani ti in the print hian antar langbok ani heng an mun ma airbase le heliport te hi global geopolitical intelligence platform in nimina anpuan zarkha ni in the print hian antar langbok Beijing hian tundin muna India nena an boina chau hi an thlir lawa hun rei takatan anin buat seijoka engtik hunai mo helai hian chakjok ni turin long term policy alo kalpui charchar jok ani antia satellite image atranga an mudanin kumsang ni som pasaria doklama boina an nei atangkhan ma an lo latran reng toa kumthum kal to atangkhan airbase air defense position turtele heliport te hi an boi puilok dai toa mase tuna hian India leilam sipaite an chake ma wangle an tran mun athat ema wangin an nor luingam rilo ani tichuan innuk dok turin India nen in biakna an nei meka innu do hi India tan athalo hle ni in antar langa India hian heng point poimo le khan rem chang an lu mek atanga anin nu do felvele po anron chenon le ngal du mai thai ni in antar langbok ani doklam crisis lam hi chu kan lu chil man lo tura ngai maila khami nu atang khan kumthum lai aral to a engwangin nge hetiang taka line of actual control a boina le har satna China laka kan nei rang chung hian Indian surveillance system le intelligence lamten an hriat lo thei antia July tha China ho LSC naiwaya India hriat mi alwa an lo in check lu ngek ai khan tuna heng airbase pakhat mai ni lo pani ai tam China in asiam belle heliport tele air defense lam omna mun tur mun him asiam le structure te hi India intelligence failna lian tak ani antibok wayon point zaninda rukle minute somthum vel khan he thu hi anron tar lang boka China chuan anrom mannate an thak wangin India in nu dona arothi anpom anrin thu antar langa the print in antarlan angthovin India beidan tur thar arwa mana tuna Indian army te omna mun hi thak thengtir ani nuwa anchet le mai a hlom hlenin antar lang vebok heng airbase le heliport te air defense position tour anrom manjongzong te hi line of actual control atranga naiwai taka aniti antar langa June tha rampani army te thisen chuaka anin beina athlen nu khan heng an mun buat sei lok te hi man thai turin an hlia khu na te an hlip kianga August thatop lama tlang chungjol Indian army ten an lua chu saktuma people liberation army te anron chet lea silai apwa nu khan air defense system tenen anin bunlut ngala LSC dungzia Beijing in PLA aron thonlu tamber chu heng airbase le heliport baka air defense system position ata hian an oma Indian army ten border an cross thailowa PLA lampon andon cross thailo boka Bowro kapo fighter le air surveillance engkimpo LSC pela tho phal ani lo wangin heng anmun mathara anin buat saidan hi army lam le air force lam tan chuan mu thaile hriat thai ani lo ani anti boka India intelligence te anfel na lian tak niin antar lang ve bok ani military position po mun som pathum ai tlem lova an siam bela heng muna hian an chambang ani chuan in nudona kalpui ani hi India hian aram chin hi achan ani lo vek chuan nor chuak le turin bordara inkana lian tham tak achuak mai theinin an hrebok mase hetianga information India lamin adon tharwang hian
Corps Commander levela in biak na hi chu eng ang point pom nima se India sarkar hian apom pui angai dona pom lovin in biak na rampani ten anthu pom hi diplomatic levela an hnol mai anrin thu wayon hian antar lang bok ani heng China in buat saidan satellite image trontar lang tu polami simtak chuan India hian in nu dolam nilovin tuna hian tun ai na sajoka China in India side lama ronlu lui tuma ain buat saina te hi lodang chat thaitur khop India hian warjoka ral thuam le army ada bel sau hi atul jok nin asoya ram in chuna lian tak achualo na tur hian India hian ati angaya China hi chu boina le ram in chuna lian jok thentir tur chuan anin buat sai me ka chak jok ni ngai po tumin hetiang hian ma ala in nu dona kalpui tura in biak hun anilowa China second wave machon turin in buat saile aram India hian veng him turin ain sorbing le zual angayani atibok hei wayon le the print ta hian tarlan ani ve bok hetianga China hian ma alak na hi thilrin om tak ni in ahriata INS chuan Pakistan Prime Minister Imran Khan chuan China leader lalhun chung top nailo Xi Jinping muturin China akal don ti an puanga akal hun tur hi antar lang chiang lo Xi Jinping hi mifing tak chu ani tia chianga Pakistan hi aduna lamlama akwai hermeka Iran nen anin dorle mek to boka khovela lom ngai lo kathik mun pui Vatican nen khovela avoi khatna tan Xi Jinping hian inrem na danglam tak siam pui turin ruam manna asiama Vatican lampon anpom don in wayon chuan antar lang amain inrem na hi an nei towa he inrem na hi China hian bo chia in China bishop da tura ruam manna an nei te da ngal mai ani lo wangin Hong Konga Catholic mun pui poimo chu China mission bika malatu te computer system China hian jun tha khan alo hek sak towa chutianga boina an nei chan po hi pop hi Xi Jinping hian alei ti in media ten an chua choi ani kha sum tam tak a hlok na atel ni in antar langa Vatican hian he thil thleng hi azep plata ma se lo thai lovin thil thlen dan hi hai chua ani ni in media lam chuan antar lang ani heng zongjong a thlen nuwa hian US hian Vatican rin helna lian tak anaya tuna inrem na thar an siam tura hian China bishop da ani don bok US alom lo hlea an do dalna thu chua an siam hal bok US chuan communist sarkar hian engsa khuama amamolawa Vatican hi khovel laka in phennan alalut dona communist thunun na hnuaya alut tron mek ni in angai thu an soya ramkrang Christian da chuan China hi Bible in sakol lo chuak tur asoi kha ani anrin thu antar lang pop meu po ama akun tran to ni antia mase helam chu thui lawila engpo ni se Vatican le Beijing inrem na siam tur hi aditelin tarlan alani lowa USian an inrem na tura thil om tur then khat ero antar lang ani wayon hian Hong Konga Catholic mun hek anga tarlan po hi ani na diktak jok chu Vatican hek ani jok ni in ansoya mase Pope Francis chu angoi ranga engma asoi chuak du lo ni in ansoya Xi Jinping hian pop hi a control na hnuaya asum mangin ada laklo towa achai kolna lama pianga akal to maidon ni in anring bok mase puzia hian engtianga mantrang kai nge atum hriat anilowa pop social na hi media engama hian anchu ngai lo ania mase tunlai boruwa ka hian anchu nol to mai khathi jong kha tuntrumatan chuan du tok le photila dam takin chanchin thar dangnen in tole thuai kantum don nia